onda ćemo pokazati kako da instalirate srpski interfejs na Windows XP, znači preko engleskog jezika. Moguće su dva pisma, znači latinično i ćirilično pismo, i možete i ovo instalirati na XP verzije Windowsa, znači na Service Pack i na Home Edition XP. Znači šta je potrebno? Potrebno je ovaj jedan file. Download link ću ostaviti ispod videa u description, znači u opisu videa će se download link nalaziti. I znači otvorimo file i kao što vidite imamo ćirilično i latinično, znači dva instalacijona programa, ćirilicu i latinicu. Ja ću za primjer koristiti latinicu. Znači idemo na prihvatam ugovor, pa zatim idemo dalje, idemo ponovo dalje i ovdje idemo na instaliraj. I zatim idemo na u redu i idemo na da bi nam se računar restartovao i uspješno instalirao srpski interfejs. Kao što vidite, jezik se promijenio i ako želite da vratite na engleski jezik, idete na moj računar i zatim idete na dodaj ili ukloni programe i ovdje Windows XP srpski interfejs paket označite i kliknete na ukloni i kliknete na da i uklonite srpski jezik ako ne želite više da koristite. I to je to, znači tako instalirate srpski interfejs. Ćao!